Cristianos canapa imamarkata saqenatian cuerponchihpi, Apóstol Pablo kutichiwanchih cuentaspa imaina judíos tiemponkupi markata saqerqanku. Chaypaqta invitayki kicharinaykita kay libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19 ninkay hinata. Imaraykuchu circuncidasqaqa kayqa mana imachu. Mana circuncidasqa kaypis nillataq imachu. Astawan allimpuni kashan Diospaq mandamientos ninta anaqa. Apóstol Pablo repararqa imayna judíos pura pichus runas kangu Diosninchik tatapi paykunaqa nirqanku tukuy pichus creen bautizakun chayqa circuncidakunanku tiyan. Pero gentilesqa karqanku runas pichus recién reqsisarqanku Diospa qillqasqanmanta paykunaqa nirqanku mana necesariuchu circuncidakuy nispa. Apóstol Pablo kunan rikuchiwanchik imaynataqa Diosninchik mañawanchik sumaqta haych'anata chay chunka mandamientos ninta. Pichu circuncidakun mana circuncidakun chayqa igualyapuni mana valorniyuqchu Diosninchik tatapa. Chay vijinatas munasqa kuyamasi qusqa noqanchik Diospaq yanapayninwan sumaqta kawsana tiyan cristiano kawsayta. Mana noqanchik kay pachapi ahina kananchik tiyan nispa apariencialla qhawallamanta haych'asunmanchu cristiano kani nispa chay markata noqa rikuchiy munani nispa Diosnin runa masinchikman manchayri noqanchik kawsananchik tiyan Diosninchik munasqanman hina kawsayninchikwan ruwasqanchikwan nisqanchikwan munasqa kuyamasi. Nimamanta sirviwanchikchu esforzakuy kallpachakuy allinta noqanchik tukuy kunasta haych'anapaq sichus noqanchik mana ganasun runa masita Diosninchikpaq. Kunandia kasan chay yachay sapa ninchikpaq ama qunqaychu. Diosninchik yaykunan tiyan sonqonchikman allinta kawsanapaq kay pachapi. Bendiciones.